tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej?
No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel,
tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch
a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniažami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten?
Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch
a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten?
Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co pridával
tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po peniazy užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniazami? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, či ten? Počúvajte dobre.
Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatu a tam co dával tím ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami?
tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po peněži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peněžami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej?
No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po pieniędzy używał na automatu, a tam co poddawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel,
tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam čo dával tým ľuďom, čo on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežami? Tu kabel, či ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch
a tam co dawał tym ludziom, to on znał, że kemu nie. A co sprawu z pieniędzmi? Tu kabel, tu kabel, tu kabel, czy ten? Počúvajte dobre. Tu kabel, tu kabel, tu kabel, tu kabel, hej? No a on to po penieži užíval na automatoch a tam co dával tým ľuďom, to on znal, že kemu nie. A čo spravu s peniežmi?